Poštovani gledalci BN televizije, dobroveče. Ukoliko smo vam nedostajali ovih ljetnjih mjeseci, evo nas ponovo. Počinje 8. sezona emitovanja emisija Puls BN televizije. Večeras u studiju BN televizije pokušavam da razgovaramo o tome zašto Bosna i Hercegovina 354 dana nakon održavanja izbora nema konstituisanu vlast. Kada kažemo vlast, mislimo na ono što se podrazumijeva pod, hajde da kažemo, izvršnom vlašću i savjetom ministara Bosne i Hercegovine. Na ta pitanja, ali na još neka, večeras ćemo pokušati da dobijemo odgovore od učesnika pregovora koji se intenzivno vode, makar posljednjih mjeseci nešto dana, predsjednika Srpske demokratske stranke Mladena Bosića. Gospodine Bosiću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i bolje vas našao. I drago mi je da sam na početku sezone gost i vidim da ste i promijenili scenografiju vaše emisije. Želim da vam sezona bude uspješna kao i prethodna. Hvala vam puno. Na početku da vidimo reklame, pa onda da krenemo sa razgovorom i sa onim što interesuje naše gledalce. EPP. Jednostavno. Pratite emisiju Puls. Poštovani gledalci, još jednom vas podsjećam, vaš i naš gost večeras predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić. Vi ćete i večeras, kao što je to već uobičajeno, moći našim gostima da postavljate pitanja putem telefonskih uključenja. Gospodine Bosiću, večerašnji razgovor vodimo, rekla bih, u jednom specifičnom trenutku. Iza nas je, odnosno iza vas, ali i za celokupne javnosti koja prati politička dešavanja u Bosni i Hercegovini, jeste jedan, hajde da kažemo, poluuspješan sastanak održan u Sarajevu, jedan novi zakazani sastanak koji bi trebalo da se, sastanak lidera 6 političkih partija, koji bi trebalo da se održi u Brčkom u ponedjeljak. I ono što je meni zanimljivo i s čim bih i da otvorim ovu emisiju, jeste jedna vaša nedavna izjava u kojoj ste rekli da ćete na sastanku u Brčkom izaći sa nekim svojim konkretnim predlozima za koje smatrate da će biti prihvatljivi, da će praktično omogućiti neku vrstu izlaza iz krize u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi, kada je riječ o konstituisanju Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Šta ste to naumili da predložite svojim kolegama, odnosno liderima ostalih stranaka? Pa vidite da zaista ja imam prijedlog i to prijedlog koji podrazumijeva kompromis koji treba da urade sve strane i koji bi trebao da bude prihvatljiv za sve. Ja ne znam da li će taj prijedlog biti prihvaćen. Niko ne zna šta sadrži on. Nisam vršio konsultacije sa ostalim stranačkim liderima. Prijedlog je sastavljen na osnovu dosadašnjih razgovora, znači Mostar i Sarajevo, i procjene situacije o čemu se radi, a u suštini smatram da nijedan prijedlog ne može proći ukoliko nije fair. Smatram da će to biti fair prijedlog i da će praktično, ako ne bude usvojen, izaći na vidjelo ko u stvari ne želi da se formira savjet ministara, ko postavlja uslove koji zaista nisu realni i eventualno ko ima neke možda skrivene ciljeve u čitavoj ovoj krizi koja se vuče već godinu dana, kako vi kažete. Hajmo sada, nabacili ste nekoliko teza. Rekli ste da neko ima neke skrivene ciljeve. Kakve skrivene ciljeve? Na šta aludirate pri tome? Da li može da stoji ta ocjena da recimo neko od političkih lidera koji učestvuju u pregovorima u stvari igraju po diktatu koji se i po tim taktovima koji se diktiraju izvan Bosne i Hercegovine? Da li ste na osnovu ove dvije sesije, mostarske sesije i sarajevske sesije, mogli recimo da steknete takav utisak? Ja ne mislim da je ova kriza da je napravljena s polja. Vjerovatno postoje neki spoljni igrači koji šalju signale jednoj, drugoj ili trećoj strani da bi trebalo uraditi to, možda da će stati u nekoj varijanti iza njih. I možda su na taj način umješani, ali ovo je suštinski domaća kriza. I imamo u suštini pokušaj nametanja dva nova koncepta koji nisu dejtonski.
A to su koji koncepti? Pa s jedne strane imate reafirmaciju građanskog koncepta tipa jedan čovjek, jedan glas koji zagovaraju stranke platforme na čelu sa SDP-om. A s druge strane imate pokušaj hrvatskih stranaka da na neki način promijene svoj status u Bosni i Hercegovini koji im je određen Daytonom i koji je kroz ovaj vremenski period doveo definitivno do situacije da hrvatske predstavnike u vlasti biraju predstavnici drugih naroda, u ovom slučaju Bošnjaka. Znači, Hrvati pokušavaju takvu situaciju da promijene. Ne mogu ju promijeniti ukoliko se ne promijeni sadašnje stanje. S druge strane, SDP prije svega je pokazao da je on zainteresovan da postavlja hrvatske predstavnike bez obzira da li su oni izabrani i da li su dobili bošnjačke glasove ili hrvatske. I na neki način to je promjena dejtonskog koncepta, odnosno vjerovatno njegovog duha. Dok Hrvati pokušavaju da promijene dejtonsku strukturu Bosne i Hercegovine kroz neki vid nove reorganizacije, pa i teritorijalne organizacije, SDP i stranke oko njega pokušavaju da eksploatišu nedorečenosti u samom Daytonu. Znači, nigdje u Daytonu ne piše da, recimo, Hrvati treba da biraju hrvatskog člana predsjedništva. Dayton tretira praktično entitete. Dayton tretira entitete i 3 naroda. Znači, Dayton je definisao da su 3 naroda konstitutivna. Ovi problemi su u stvari nastali kasnijim stalnim nasilnim promjenama Dejtonskog sporazuma. Vi ćete se sjetiti da je Dejtonski savjet ministara imao samo 3 ministarstva. Danas ih imamo 9 plus 10 i predsjedavajući. A tad je bilo 3 sa predsjedavajućim. I da je ostalo 3, vjerovatno ne bi ni imali ove probleme. Ovaj vremenski period i revizije Daytona koje su praktično vođene pod međunarodnom zajednicom je izazvao taj problem, a ja mislim da će svima biti jasno kako vrijeme ide, da će upravo te nasilne intervencije sa strane od raznih visokih predstavnika u stvari biti izvor daljih i dubljih kriza u Bosni i Hercegovini. Na posljednjoj konferenciji za novinare koja je održana u Sarajevu, je li tako, poslije sastanka u sjedištu SDP-a, rekli ste da se osjećate neprijatno. Zbog čega? Pa vidite, ja ukoliko sjedim 3 sata sa ostalim političkim liderima i poslije toga treba da izađemo i da kažemo da se nismo ništa dogovorili ili da smo pokazali dobru volju, a čeka nas javnost, čeka nas mnoštvo medija ispred. Samo učešće na takvim sastancima koji na kraju ispadnu jalovi je nešto što ne može nikome goditi. Ja sam javno rekao da se osjećam neprijatno i nemam namjeru da učestvujem u takvom scenariju u buduće, odnosno ja mislim da je sastanak u Brčkom u neku ruku prekretnica, da će u Brčkom biti jasno. Da li postoji volja zaista da se formira savjet ministara ili postoje koncepcijski razlozi da pojedine strane vještački drže ovu krizu? Ako se ustanovi da postoje strane koje vještački drže krizu da bi došle do nekih svojih drugih ciljeva, onda Srpska demokratska stranka sigurno neće učestvovati dalje u tom procesu. U svakom slučaju, ukoliko se ne napravi dogovor, u Brčkom Srpska demokratska stranka će analizirati situaciju i donijeti zaključke da li dalje i na koji način uopšte da učestvuje u takvim razgovorima. S druge strane, do sada nije ni bilo konkretnih razgovora oko formiranja savjeta ministara, odnosno oko raspodjele mjesta, nego su sve strane iznosile svoje želje. Znači, niko nije ponudio jedan integrisan prijedlog kako bi trebao da izgleda podjela unutar savjeta ministara i ovaj prijedlog koji smo mi pripremili, on je kompletan prijedlog, on je fair prijedlog i mislim da će svima biti teško da obrazlože zašto su ga odbili. Hajde nam otkrite neke detalje tog prijedloga. Pa vidite, ja mogu da vam pokažem prijedlog, vidim da ste Pa zainteresovala sam, pretpostavljam da je i cijela javnost zainteresovana.
prijedlog. A to mi ne znači baš ništa. Znači, bilo bi nefer. Možete da mi date koverac? Pa mogu da, ali da ne otvarate. Pa ne mogu baš. Prema tome, vidite. Ne mogu, ne bi bilo fair prema gledalcima da ne otvorim. Bilo bi nefer da ja preko medija iznosim ono što bi trebalo da bude tema sastanka. Znači, ovo nije politikanstvo. Ja sam zaista izjavom oko toga da postoji konkretan prijedlog želio da ozbiljnim situaciju, da podignemo očekivanja, jer smatram da je prijedlog fair i mi zaista želimo da dođemo do rješenja. Zašto treba formirati savjet ministara? Prije svega ga treba formirati jer je to u interesu Republike Srpske. Znači, savjet ministara je dejtonska institucija Bosne i Hercegovine. Oni koji rade na njegovom neformiranju u stvari dokazuju kako ne može funkcionisati dejtonska Bosna i Hercegovina. I na neki način žele da raspakuju dejtonski paket. Zato mi tvrdimo da je formiranje savjeta ministara u interesu Republike Srpske i uradit ćemo sve što možemo, normalno ne na račun Republike Srpske, ne na račun sopstvenih interesa, nego da ponudimo fair varijantu, da napravimo kompromise koji su potrebni, ako su potrebni, i da razriješimo ovu krizu, odnosno da se okrenemo ostalim stvarnim problemima života u Bosni i Hercegovini koji tone u sve dublju rupu i praktično Bosna i Hercegovina postaje crna rupa čitavog regiona. Da li prijedlog koji ste pripremili, recimo, podrazumijeva to da predstavnici Republike Srpske odustanu od svog zahtjeva za 4 ministarska mjesta, od kojih je jedno mjesto ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine? Možete li to da kažete? Pa ja vidim da vi pokušavate da izvučete nešto konkretno od mene, ali ako bi to radio, možda bi otvorio druge dileme. Znači, ovaj prijedlog je veoma specifičan. Ako ne bude usvojen, ja ću ga objaviti. Znači, ja ću ga dati javnosti da vidi. Neka javnost sudi je li to bilo fair i zašto nije prihvatljivo za nekoga neka takva ponuda. Ne mogu vam bilo šta detaljnije reći jer bi to na neki način bilo raspakivanje, odnosno otvaranje ovog koverta. Ja želim da ozbiljno ponudim, da otvorimo ozbiljne razgovore oko toga i želim da pokušam da dođemo do rješenja. Znači, ovo nije politikanska stvar, ovo je uostalom. Evo, ja ću vas posjetiti da smo nekom sličnom aktivnošću mi u stvari došli do deblokade funkcionisanja parlamenta Bosne i Hercegovine, oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Ista je bila situacija. Svi su govorili nemoguće je deblokirati situaciju oko parlamenta. Nije bila tajna da glavni akteri čitave te priče u Bosni i Hercegovini nisu bili za formiranje rukovodstva dva doma u parlamenta Bosne i Hercegovine i mi smo uspjeli, znači svojom aktivnošću. SDS je uspio. Ja sam optimista, ja vjerujem da možemo uspjeti i ovaj put. Na neki način onaj ko ne bude želio da se postigne uspjeh u Brčkom će preuzeti i odgovornost za situaciju koja može nastati. Sad je pitanje kakve su projekcije budućnosti, znači ovdje. Šta znači produbljavanje krize? Neformiranje savjeta ministara znači produbljavanje dalje krize. O tome samo malo kasnije. A hajte samo da vas malo zadržim kod prijedloga. Pa ne mogu tek tako lako da pređem preko toga. Vi ste uporni, ali mislim da nije... A to mi je posao. Kažete da je prijedlog kompromisa. Koji je to minimum kompromisa na koji predstavnici Republike Srpske po tom predlogu mogu da pristanu? Znači, mi ne odustajemo uopšte od svojih stavova. Znači, nije nikakva tajna da mi imamo zajednički stav sa SNSD-om da je 4 ministarstva nešto što po Ustavu pripada Republici Srpskoj. Da je u prošlom mandatu Savjeta ministara također Republici Srpskoj, iz Republike Srpske su bila 4 ministra. Jer je SDA dao jednog Bošnjaka iz Republike Srpske i ta ustavna kategorija je tako bila zadovoljena. Ovaj put
za razliku od prošlog puta, nema ni jednog predstavnika, ni SDA, ni SDP i ni jednog bošnjačkog poslanika iz Republike Srpske u parlamentu. I mi iz toga crpimo znači, pravo da stranke iz Republike Srpske u parlamentu Bosne i Hercegovine treba da predlože 4 predstavnika, odnosno 4 ministra. S druge strane, priča oko ministra inostranih poslova, koja je, znači, drugi dio priče, 4 ministarstva plus ministar inostranih poslova je nešto što također je bazirano na činjenice. U prošlom sazivu je bošnjačka stranka, znači stranka za Bosnu i Hercegovinu, predložila i dala ministra inostranih poslova. Koji se ne izjašnjava kao Bošnjak. Da, ali pa vidite, može i uzgled bude rečeno, osim državljanstva BiH ima još jedno državljanstvo. Da, to su sad, ako otvorimo tu temu, Ministarstvo inostranih poslova i ministra, to je već, otićemo skroz drugom pravcu. Znači, ako Hrvati, što više niko ne spori, treba da dobiju predsjedavajućeg savjeta ministara, logično bi bilo, po ovome što sam vam rekao, da ovaj put u ovom ciklusu Srbi dobiju Ministarstvo inostranih poslova i to je osnova na kojoj smo mi tražili kao početni paket pregovora u koju smo ušli zajedno SNSD i mi. Dalje ne mogu da vam kažem jer bih otkrio uopšte o čemu se radi ovdje, a vi ćete me shvatiti da svako onaj ko stavlja uslove u medijima i u emisijama, a ne u direktnim razgovorima sa političkim sagovornicima, u stvari radi politikanski, odnosno pokazuje da mu nije ni stalo da razriješi to pitanje, nego da uzme koji politički poen. Dobro, da li ste taj prijedlog usaglasili sa svojim koalicijalnim partnerom kada je riječ o zajedničkim organima vlasti sa SNSD-om? Ili je to iznenađenje i za njih ili će i oni tako dobiti taj koverat kao što ste ga meni večeras pokazali? Nisu ni oni vidjeli taj prijedlog. Ja ne mislim da to odstupa od naših dogovora i koncepta koji smo zajedno pravili. Ali vidim da ste uporni, mislim da vam više od toga ne mogu reći. Znači, vidjet će i Dodik će vidjeti taj prijedlog, imat će pravo da kaže šta misli o njemu, ali mislim da neće imati razloga da se usprotivi tome. Vidjet će ga u Brčku? Ne prije toga? Pa dobro, mislim, ne bih sad... Nisam siguran oko toga. Da li u Brčkom ili prije. Čuo sam da je na putu sad. Sada, hajte da mi odgovorite još na jedno pitanje. Da li je tačna informacija koja je objavljena u pojedinim medijima, da je na posljednjem sastanku između ostalog rečeno ok, navodno je to predsjednik Dodik, lider SNSD-a rekao, da ćemo Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine, ali ministar ne može da bude Zlatko Lagunči. Da li je to Dodik rekao na sastanku? Da. Ne. Znači, ne bih detaljisao. Ako ste me pitali da li je rekao Dodik ovo što ste vi sad, ne. A zašto ne biste detaljisali? Da li je bilo, znači, razgovora o toj temi? Znači, bilo je razgovora. Prije svega, ja mislim da ne treba niko da se miješa u to ko iz neke stranke može da bude, ako ne. Znači, to je princip koji smo čak u Mostaru na prvom razgovoru i dogovorili. Znači, ono što se, ako se dogovori, nema miješanja u to koga ćemo mi odrediti, odnosno koga će oni odrediti. Ako pripada nekom mjesto, njegovo je pravo da odredi ko je ta osoba koja bi bila najbolja za to mjesto. Tako da tog razgovora nije bilo. Ali nekih drugih priča o mogućim kompromisima je bilo. Kojih, na primjer? Pa bilo je, znači, ali moram da vam kažem da se tu pokazalo da su ove druge dvije strane mnogo nespremnije na bilo kakve kompromise nego što smo mi pokazali. Ukoliko to ostane tako, ukoliko neko bude mislio da može dobiti sve ono što želi da dobije, onda od tih razgovora nema ništa, jer novog savjeta ministara nema ništa. Ako neko popušta, moraju svi popustiti da bi se došlo do dogovora,
drugog načina, da jedna strana popusti, nema i ovaj naš prijedlog podrazumijeva varijantu koja će biti na neki način davanje koncesija od svih strana. Da svi popuste. Da svi na nečemu popuste, što su do sada držali kao nepopustivo. Na čemu biste vi popustili? To je sad... To je stvar, vi ćete kad čujete šta bi je bilo prijedlog, kad bi vidjet ćete bilo? da nije jednostavan uopšte ni odgovor na to vaše pitanje. Nije jednostavno. Ne svodi se sve samo na, znači, tu priču o raspodijeli fotelja. Ne. Te onda odgovorite na još jedno pitanje koje pretpostavljam da je odgovor jednostavniji nego li ovo do sada. Ali ću vas do kraja emisije... Jednostavan je odgovor, ali ne mogu da... Do kraja emisije ja ću vas još pitati o tom vaš predlogu. Neću odustati. Posle sastanka koji je održan u Sarajevu i izgovorena je ona famozna rečenica, znači, ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno. Da bismo nedugo nakon toga mogli da čujemo i izjavu, pretpostavljam da ste i vi čuli, moguće je da se dogovorimo o slučaju, mislim, o odluci Sejdić-Finci, o državnoj zaštiti, o vojnoj imovini, a da se pritom ne postigne dogovor o savjetu ministara. To je Dodik izjavio, tako? Da, to je izjavio gospodin Dodik. Danas smo čuli gospodina Lagundžiju koji kaže da to nije dio te priče koja je dogovorena u Sarajevu. Znači, ništa nije, on ostaje i dalje pri tome, ukoliko sam ja dobro razumjela gospodina Lagundžiju, ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno. Pa to je prijedlog, očigledno novi prijedlog gospodina Dodika, koji sam ja također čuo na medijima kao... Niste razgovarali s njima to? Oko toga ne. Pa evo, oko toga nismo, ali razumijem šta misli da poruči time. Ja, recimo, mislim da nema ovdje polovičnih rješenja. Ili će biti dogovoren i koncept usvajanja tih zakona, odnosno otvoriti vrata za ovu blokadu koja već dugo traje. Ne, zaboravili samo i popis stanovništva, da pomenem. I formiran savjet ministara ili nema rješavanja parcijalno krize. To je moje mišljenje. Mi možemo ući u ovaj koncept da se ovaj politički dio kao sprovede, a da ne formiramo savjet ministara, ali ništa nismo riješili. Kriza neminovno ide sve dublje i kraj te krize je neizvjestan. Znači, ja ne mislim da je moguće riješiti krizu bez funkcionisanja novog savjeta ministara. Varijanta koja se provlači, jer koju ja u posljednje vrijeme slušam od međunarodnih predstavnika ovdje u direktnim razgovorima, je da, pa eto, postoji, znate, već savjet ministara stari je neodrživa. Jer taj stari savjet ministara nikome ne odgovara, jer je već u ostavci, nema nikakve obaveze prema parlamentu, nema nikakvu kontrolu i ništa ne radi. Evo, već je sad vidljivo da parlament BiH, pošto je nakasao radom na ono što je bilo na čekanju, nema više novih prijedloga zakona, ne radi više savjet ministara u tom kapacitetu i mi evidentno je polako gasimo taj nivo vlasti. A ja ću opet ponoviti, smatram da je u interesu Republike Srpske da se formira savjet ministara kao dejtonska institucija i ne omogući onima koji žele da mijenjaju Dejton, da kroz neformiranje savjeta ministara dokazuju kako je Dejton održiva koncepcija. Ko je po vama najodgovorniji za znači, ovaj zastoj, za nemogućnost konstituisanja savjeta ministara? Evo, recimo, danas smo mogli da čujemo i gospodina Lagundžiju koji kaže da misli da nije najveći problem u SNSD-u. Pa mislim da je Lagundžija trebao da kaže u kome je problem, ali pretpostavljam da je mislio... Izbjegao je ali da kaže. Pretpostavljam da je mislio na HDZ-u. Znači, ja ponovo vraćam čitavu priču na, po meni, osnovni problem. To je situacija u federaciji i politički odnosi Bošnjaka i Hrvata. Prije svega mislim da je i njihovi politički koncepti koji su preneseni na nivo poslije one krize u federaciji koja još uvijek izgleda nije završena, koji su preneseni i na nivo zajedničkih institucija u Sarajevu. Znači, suština čitave ove krize je u odnosima Bošnjaka i Hrvata, u političkim odnosima. Znači, to sam objasnio na početku, dva koncepta različita i sad je borba na šta će to izaći. Ja nisam ubjeđenja da mi iz Republike Srpske treba da se
direktno miješamo u tu situaciju. Mi treba da se umiješamo onoliko koliko bi ta situacija u njihovim odnosima ugrozila funkcionisanje Dejtonskog sporazuma. A ona ugrožava funkcionisanje Dejtonskog sporazuma u ovom slučaju kroz nemogućnost pravljenja institucija koje su Dejtonom predviđene. Da li je tim predlogom koji ste pripremili predviđeno i miješanje u te odnose? Da li imate dakle rješenje koje je ponuđeno kada je riječ o znači odnosu predstavnika bošnjačkog i predstavnika hrvatskog naroda u Savjetu ministara? U neku ruku to je neizbježno ukoliko se želi doći do kompromisa. Pa je li to onda ipak miješanje? Ovo je prijedlog koji treba da prihvate ili odbace druge strane ili da predlože nešto što bi bilo na osnovu tog prijedloga ili nešto drugo. Znači, mi smo spremni da pričamo i o drugim varijantama, ali niko, evo ponavljam, niko do sada nije ponudio nikakav prijedlog na nijednom sastanku, osim iznošenja svojih želja. A koje nisu spojive. Te želje su kakve, gospodine Bosiću? To je u javnosti. Znači, vi ste čuli naš stav, da. Znači iz Republike Srpske. Stav SDP-a i SDA koji su oni javno iznijeli je da njima treba da pripadne 5 ministarstava od 10, bazirajući to na tome da otprilike oni imaju toliko poslanika kao i ove druge dvije grupacije, znači HDZ-ovi i SDS i SNSD. I povlačeći, znači, taj građanski princip koncepta, ako mi imamo pola poslanika, nama treba da pripadne pola vlasti. Ne uvažavajući ovaj dio Dejtonskog sporazuma koji... To je 2/3 plus 1/3, ja. Pa dobro, ovo 2/3, ovo ćemo sad naknadno. Znači, ne uvažavajući princip o 3 konstitutivna naroda koji treba da budu ravnopravno zastupljena u organima vlasti. Znači, oni pokušavaju tu da naprave neki miks i da kažu, pa nema problema, mi ćemo dati Hrvate iz tog dijela, iz te kvote koje treba da damo, a s druge strane nema nikakvih naznaka da bi, recimo, Hrvati bili spremni na bilo kakvu takvu varijantu. Vrlo je komplikovana situacija. Vidjet ćete, mislim, kad bude jasno što predlažemo, vidjet ćete zašto sam vam odgovarao na ovaj način, na određen. Pa onda će izgledati još sve komplikovanije. Ne. Znači, ja pokušavam, pa da vam kažem, ja sam prilično logičan tip. Znači, to mi je i tako sam i obrazovan i kroz tehničke nauke. Ja ću ponuditi nešto što me zanima na koji način će oni koji odbijaju obrazložiti zašto odbijaju. Kada kažete vi ste logičan tip, vi se recimo spominjete kao jedan od autora, formiranja autora, idejnih autora, može li se to sad vama pripisati tog koncepta formiranja koncentracione vlasti u Brčkom? Da li na tom fonu se može posmatrati taj vaš predlog o Savjetu ministara? Nije ista, znači nije takav prijedlog, ali što se tiče Brčkog i političke situacije u Brčkom, veoma je slično političkoj situaciji na nivou Bosne i Hercegovine. Čak se politički subjekti, znači ovi lokalni, ponašaju isto kao što ponašali su se isto kao što sad ponašaju, recimo, u Sarajevu na nivou države. Nastup SDP-a prije 2 godine prilikom razgovora oko formiranja vlasti u Brčkom, znači decidan, rezolutan, visoki standardi, neće da priča, je bio isti i u Brčkom i na nivou Bosne i Hercegovine. Znači, ili će biti ovako kako mi kažemo ili neće biti nikako. Također i ostali politički faktori se veoma slično ponašaju. Izgleda je to da svaka politička stranka ima neki svoj politički mentalitet i neka psihološka pravila kako se ponaša. Da li svi predstavnici Republike Srpske tako ponašaju? Ili će biti ovako kako mi kažemo ili neće nikako? Hoćemo 4 ministarska mjesta, Ministarstvo inostranih poslova i ne može drugačije. Pa evo ja vam kažem, znači ja javno govorim da svi moraju napraviti kompromis. Ako kažem svi, tu mislim i na srpsku stranu. Jer kad vi kažete hoćemo 4 ministarska mjesta jer 3 je više od 1/3,
Evo, slušajte, znači... To sam pročitala da vi kažete. Rekao sam da svi treba da naprave kompromis, a to se odnosi i na SDS i SNSD. Da li to znači da biste pristali na 3 ministarska mjesta? Ovo je maksimum koji mogu da vam kažem odgovor na ovo pitanje. Dobro. Opet ću se vratiti u pitanje. Mislim da neće biti interesantno gledati. Rekli ste malo čas da neformiranje novog savjeta ministara Bosne i Hercegovine vodi Bosnu i Hercegovinu samo u dublju krizu. Međutim, s druge strane, gospodine Bosiću, mogli smo da pročitamo i ovakve izjave. Novi savjet ministara Bosne i Hercegovine neće biti izabran do 2014. godine i nastavit će da funkcioniše savjet ministara u tehničkom mandatu. Ko kaže to? Evo, predstavnici pojedinih političkih strana. Ko? Evo, na primjer, mogla sam da pročitam izjavu gospodina Čavića. Pa vidite, znači oni koji ne učestvuju u tom paketu pokušavaju politički da od ove krize naprave neku svoju političku korist, bacajući neselektivno ljagu na sve učesnike ovih razgovora. Ja ne mislim da ne treba bacati ljagu, ali je evidentno da razni drugi politički faktori koji ne učestvuju u tome jer nemaju kapacitet za to pokušavaju da naprave situaciju još gorom nego što jeste sa porukom eto vidite, a da smo mi na njihovom mjestu mi bi vjerovatno našli neko drugo rješenje. To je njihova politička igra. Ja mislim da je nemoguća situacija da ovaj savjet ministara, mada ne samo te stranke koje to tvrde, ja imam osjećaj da neke stranke koje učestvuju u pregovorima, čak i međunarodna zajednica misli da je moguće da ovaj savjet ministara u tehničkom mandatu bude do sljedećih izbora. Kad god oni budu, da li u redovnom mandatu ili nekad ranije. Ja ne mislim da je to moguće. Ja mislim, ukoliko nema formiranog savjeta ministara, mi neminovno tonemo u dublju krizu. Odnosi, pa čak i nacionalni i međuentitetski će se pogoršavati. Šta god pričali u ovoj fazi političari iz Sarajeva ili iz Banja Luke ili iz Mostara, jer to je političko pravilo. I mi ćemo imati situaciju koja u svakom trenutku može da izmakne kontroli ako ode dovoljno duboko. Ne mislim da je to u bilo čijem interesu. Ne mogu da zamislim u čijem interesu bi to uopšte moglo da bude, jer i u takvoj situaciji niko neće profitirati. I to je razlog naše spremnosti da se ozbiljno uđe u razgovor i da se razriješi ovo pitanje. Koliko vam se čini realna ta priča koja se pojavila u jednom momentu u medijima, istina veoma brzo je demantovana, ali u mogućnosti čak nametanja nekih izmjena izbornog zakona i raspisivanja vanrednih izbora? A ko će nametnuti? Nisam čuo to. Ko će nametnuti? Navodno visoki predstavnik. Istina, gospodin Incko je to demantovao. On je rekao da ne razmišlja o tome, ali to se par dana vrtilo kao neka moguća opcija izlaska iz ove situacije. To je na fonu ovoga o čemu vam ja pričam. Znači, neformiranje savjeta ministara otvara mogućnost onima koji žele nešto drugo od ove sadašnje situacije, da otvore vrata i međunarodnoj zajednici kojoj će reći, evo vidite, ovo ne funkcioniše, vi morate to presjeći. Ja ne sumnjam da postoje oni koji prizivaju takav scenario, ali upozoravam. Prije svega, takav scenario nije povoljan za Republiku Srpsku, a siguran sam da takav scenario nije povoljan ni za federaciju, ni za one političke opcije koje u ovom trenutku misle da bi na takav način nešto profitirali. Scenario koji vi nudite je povoljan za sve? Pa scenario koji mi nudimo je da se razriješi taj segment krize i da se počne razgovarati o tome kako da preživimo ovdje. Kako da Bosna i Hercegovina ne postane zaista crna rupa, a crna rupa... A zar to već nije? A vidite, crna rupa, pa može još gore. Znači, šta ima gore od ovoga, gospodine? Vidite, od male crne rupe ima gore velika crna rupa. Šta ima gore od ovoga? Znači, od velike crne rupe, velika crna rupa može da povuče i regiju čitavu u krizu. Prema tome, ja sam ubijeđen da ukoliko ovdje ima političkog razuma, da će se vrlo brzo morati doći do ovog rješenja. A kad vas udari po glavi, kad shvatite da ste u bezizlaznoj situaciji, onda može biti kasno. Prema tome, ne može biti, nego vjerovatno će i biti kasno. Znači, mi upozoravamo da mi svi zajedno, evo sad govorimo o Republici Srpskoj, mi svi zajedno
tonemo u glib iz kog je pitanje možemo li se izvući. Nevezano za ovu krizu. Da, ali upravo sam to htjela da vas pitam. Ako vi već nekoliko, rekla bih, posljednjih konferencija za novinare i obraćanja javnosti upozoravate na to da Republika Srpska tone, kako vi kažete, u glib, da li je to što se dešava u Republici Srpskoj posljedica neformiranja vlasti u Bosni i Hercegovini ili prosto unutrašnjih problema koji postoje u Republici Srpskoj? Znači, prije svega je to posljedica unutrašnjih problema u Republici Srpskoj, koji se ne vide u dovoljnoj mjeri upravo radi ovih stvari kao što su to formiranje vlasti, priča oko generalne krize. Znači, ta situacija oko neformiranja savjeta ministara na neki način prekriva. Ona diže strahove i dizaće ukoliko ne bude rješenja. Ta situacija, ja sam rekao, će dići tenzije i međunacionalne i svake druge. Te tenzije stavljaju u drugi plan one stvarne životne probleme i vi ne vidite kuda idete jer vas strahovi od mogućih rješenja i onoga što smo preživjeli u prošlosti praktično odvraćaju od ovoga kako živite i kakva vas budućnost čeka. Da li vi mislite da zaista su ti strahovi toliko dominantni u odnosu na ono što ljudi u oba bosansko-hercegovačka entiteta, dakle i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH proživljavaju sa stanovišta njihovog običnog svakodnevnog života, kada je većina porodica ovdje suočena sa pitanjem kako preživjeti od danas do sutra, kada je očigledno da je cijela zemlja u jednoj izuzetno teškoj situaciji kada ekonomisti upozoravaju da nam prijeti grčki scenarij, a s druge strane možemo da čujemo ministra koji kaže Republika Srpska izlazi iz recesije. Nama ne prijeti grčki scenarij. Znači, Grčka će se izvući iz ove krize. Pomoće joj druge članice Eurozone i Evropske unije. Grčka ima mnogo i nekretnina i bogata je država. Ima ostrva. Za razliku od nas. Mi nemamo od čega vratiti kredite. Mi nemamo... Možda prodamo elektroprivredu. Pa ja mislim... I energetske potencijale. Ako ovo bude ovako, znači ja već vidim da se pripremaju razne vrste koncesija, to vam je prodaj, to vam je davanje. To je najnepovoljniji vid davanja vaših prirodnih bogatstava. Ja već vidim da mi nećemo imati ni to da pokušamo bar vratiti dio duga. Prema tome, mi svjesno ulazimo, odnosno vlast svjesno ulazi u situaciju da troši ono što nema, da troši tuđe, prebacujući to na sljedeće, ne samo na sljedeće generacije, nego odlažujući taj problem na 4 godine. Znači, novim kreditima koji su izuzetno nepovoljni. Krpi rupe onoga što je potrošila, što nije imala, a potrošila je u prethodnom periodu. Da je to što je potrošila na nešto što daje novu vrijednost, na nešto što znači zapošljavanje, što znači nova radna mjesta, novu robu, onda bi bilo nade da se, kada ti krediti dođu na naplatu, od nečega oni vrate. Međutim, ona nije potrošila na to te kredite i nema namjeru. Znači, od ovih 650 miliona koliko diže sad, samo na zadnjoj sjednici Narodne skupštine, znači SNSD i njegova skupštinska većina je prihvatila zaduženje od 650 miliona. Jedan od vaših poslanika je rekao da će nakon toga ukupan dug Republike Srpske iznositi 4,5 milijardi. Pa vidite, znači ja sam slušao Aleksu Milojevića neki dan u nekom javnom nastupu koji ima računicu da je on u stvari 6 milijardi. Da li je 4,5? Da li je 3,5? 3,800 kao što piše u raznim... Evidentno je da se ovdje podaci kriju. Da je ovdje pokušaj zamagljivanja stvarne situacije. Od 3,5 do 6 situacija je katastrofalna u bilo kojoj varijanti. Znači, sa 3,5, jer vidite o čemu se radi. Vlada pokušava da prikaže kako smo mi srednje zadužena zemlja, računajući neke parametre zaduženosti u odnosu na GDP. Međutim, mi smo društvo koje preživljava, siromašno društvo koje preživljava i koje nema od čega vratiti ukoliko se zaduži. Pa uzmite tu analogiju sa običnim čovjekom. Čovjek kada uđe u kredit i nema od čega vratiti taj kredit, on pokušava da dobije drugi kredit koji je obično još gori i upada u još dublje dužničko ropstvo i mi neminovno
po ponašanju ove vlade vodimo čitavo društvo, odnosno Republiku Srpsku, u jednom segmentu u dužničko ropstvo, jer sva ta sredstva koja su uzeta nisu iskorištena za stvaranje nove vrijednosti. I sada kada razgovaramo o tome, gospodine Bosić, evo krenuli smo u drugom pravcu, znači još ću ja vas do kraja emisije pitati o predlozima, ali krenuli smo na ove unutrašnja pitanja u Republici Srpskoj. Srpska demokratska stranka je nedavno izašla sa tom pričom, sa idejom, sa ponudom novog političkog koncepta. Može li u ovakvoj situaciji, može li se doći do tog novog političkog koncepta kada mi imamo konkretnu situaciju, praktično neke vrste konceptualne namjerne ili nenamjerne greške. Možemo da razgovaramo o tome. Imamo totalno nakaradan sistem privatizacije. Znači, sredstva koja su dobijena i ono malo sredstava što je dobijeno kroz proces privatizacije nisu ulagana u neke nove proizvodne kapacitete, u obnavljanje proizvodnje, nego naprosto u budžetsku potrošnju, što se nigdje na svijetu, čini mi se, nije dešavalo. Imamo tu situaciju da, recimo, tek nedavno smo imali činjenicu da je poništen jedan ugovor o privatizaciji, dok prema nekim podacima, ne znam, to sam pročitala, da je u Srbiji poništeno 623 ugovora o privatizaciji, a u Hrvatskoj 1936 ugovora o privatizaciji. Imamo tu situaciju da se stvara društvo, vi ste sad govorili o tom ogromnom broju siromašnih ljudi, da smo siromašno društvo, ali na jednoj strani imamo izuzetno bogati ljude koji se i dalje bogate. I kako u toj situaciji, koji je to politički koncept koji se može ponuditi? Znači, mi smo analizirali kao stranka čitav politički trenutak u kom se nalazimo i shvatili da je ovo u stvari vrijeme kada treba dići uzbunu. Da je ovo vrijeme u kojem hitno treba razmisliti kuda plovi ovaj brod. Mi smo došli do zaključka, s jedne strane, da je nacionalni prioritet, mi smo nacionalna stranka, znači naši prioriteti su nacionalni prioriteti, da je u ovom trenutku nacionalni prioritet reforme koje će dovesti do toga da Republika Srpska bude društvo, entitet, bilo šta u kome će se moći živjeti, u kome će ljudi željeti da žive. Džaba vam teritorija ukoliko svako od omladine želi da napusti Republiku Srpsku u potrazi trbuhom za hljebom. Prema tome, smatramo da čitavu pažnju političku treba u ovom trenutku okrenuti u reforme koje su neophodne u svim sektorima, jer smo u krizi u svim sektorima. Ovdje je duboka moralna kriza, ovdje je duboka kriza sistema vrijednosti i to svi znaju. Ono što je nenormalno, kod nas u društvu se shvaća kao normalno. Ovdje je materializam praktično poništio sve ostale humane vrijednosti jednog društva. Ovdje institucije koje bi trebale da se bave moralom i koje bi trebale da se bave duhovnošću su također potpale pod najbrutalnijim materializam. Na koje institucije mislite? Pa evo, neću ih imenovati, vi ćete pretpostaviti na sve institucije koje bi trebale da se bave moralom i duhovnošću. Pretpostavljamo da očekujemo od vas da kažete. Ovdje nemate više istinske solidarnosti u društvu. Ovdje, kao što ste rekli, imate enormno bogate. Pred našim očima ljudi postaju bogati preko noći na osnovu, znači od onoga da ništa nije imao, do toga da se i dalje vodi na birou, a prijavljuje recimo 2 ili 3 miliona imovine u izbornim listama, a i dalje se vodi kao na birou, do toga da imate ljude koji su vjerovatno među najbogatijima u regionu ovdje u Republici Srpskoj. Vi to vidite na omladini. Vidite da imate sloj, novi sloj u našem društvu i to ljudi koji su se bez ikakve dileme obogatili na nelegalan način, nelegalnim privatizacijama, švercovima, ratnim profiterstvom. I to je svima jasno. Jeste, ali šta vi svojim političkim konceptom nudite kao alternativu tome? Kako izaći iz toga? Znači, mi moramo ući u sve reforme. Iz ove moralne dekadencije proizlaze i ove ostale. Znači, ovdje je postalo normalno da vi odete i kupite diplomu fakulteta i da ta diploma bude priznata na bilo kojoj državnoj ustanovi.
Je li to u redu? Naravno da nije u redu, ali... Je li to znak da treba provesti duboku reformu visokog školstva u Republici Srpskoj? Zdravstvo. Pa evo neki dan smo imali našu početnu analizu novog koncepta u zdravstvu. Da, pročitala sam to analizu. Imaćemo iz svakog segmenta analizu, otvoriti raspravu o tom i pokušati doći do kraja godina, odnosno do prve naredne skupštine Srpske demokratske stranke, do kompletne analize društva i prijedloga mjera reforme koje su neophodne da se ovdje uradi. Znači, mi u ovom trenutku smatramo da je nacionalni interes spasiti Republiku Srpsku i dati joj perspektivu. Kažu, vidite, vi se bavite temama koje su socijaldemokratske, jer socijalnim pitanjima, običnim životom. Da, zato ste naišli na kritiku jednog dijela javnosti. Koji kažu, Srpska demokratska stranka se odriče nacionalnih prioriteta, a preuzima ideje socijaldemokratije, naprosto zato što je taj prostor koji se naziva nacionalni prioriteti, neprikosnoveno zauzeo SNSD i sada prosto SDS traži prostor u okviru kojeg može da djeluje. A šta su uradili sa prostorom socijalne, humanitarnog aspekta socijaldemokratije? Evidentno ga napustili, jer niko se ne bavi time. Sad ću da objasnim tu priču oko ljevice, desnice, socijaldemokratije. Znači, možda ćete se sjetiti, možda ste i ranije čuli tu tezu. Srpska demokratska stranka je narodna stranka. Problemi naroda su problemi Srpske demokratske stranke. Kada je glavni problem bio fizički opstanak naroda na ovim prostorima, to je bio prioritet Srpske demokratske stranke. Kad je trebalo vratiti kulturu, duhovnost, ime, pa i vjeru srpskom narodu, to je bio prioritet Srpske demokratske stranke. Mi smatramo da je sad prioritet dovesti ovo društvo na nivo da ima perspektivu, da naša djeca imaju perspektivu ovdje i da je ovdje u Republici Srpskoj stvoreno društvo koje će biti društvo pravde, koje će biti društvo solidarnosti, koje će biti društvo znanja i koje će imati perspektivu u budućnosti. U suprotnom, mi smo društvo osuđeno na propast Republike Srpske. Ne mora niko da ju napada spolja. Republika Srpska će se urušiti sama od sebe iznutra i to je osnova ovog o čemu pričamo. Ovo je specifičan trenutak. U ovom trenutku, znači nas su pitali više puta zašto sam ja ustvrdio da ne prijeti opasnost spolja Republici Srpskoj. Šta ste misli kada ste rekli spolja? Prije svega, na šta ste ja mislili? mislio sam iz Sarajeva i iz međunarodne zajednice. Pa ako ne prijeti iz Sarajeva, zašto ste onda u koaliciji sa SNSD-om na odbrani? Pa upravo smo zato u koaliciji sa SNSD-om. Ako ne prijeti opasnosti Sarajeva? U Sarajevu, ukoliko postoji dogovor 10 srpskih poslanika, moguće je blokirati bilo koju inicijativu koja je na bilo koji način protiv interesa Republike Srpske. Znači, u Sarajevu se ne može donijeti ni jedna odluka ukoliko postoji 10 srpskih poslanika. Ti 10 srpskih poslanika je moguće samo obezbijediti dogovorom SDS-a i SNSD. I to je osnovni razlog zašto smo i ušli u taj zajednički nastup i na taj način praktično napravili branu bilo kakvim pokušajima da se na bilo kakav način oštete interesi Republike Srpske. I zato mi tvrdimo da ne postoji opasnost u ovom trenutku iz Sarajeva po interese Republike Srpske. S druge strane, međunarodna zajednica. Jeste li u zadnje vrijeme uopšte čuli da neko iz međunarodne zajednice spominje ukidanje Republike Srpske ili bilo šta što bi bilo slično tome? Naprotiv, iz međunarodne zajednice sada u ovom političkom trenutku stalno ponavljaju da su za, i oni koji su mijenjali Dayton ponavljaju da su za Dayton i da se Dayton ne smije napuštati. I mi mislimo da u ovom trenutku ne postoji, baš zbog volje iz Republike Srpske, političke volje, znači političke volje ove dvije najveće stranke, ne postoji nikakva mogućnost da se ugrozi Dejtonski sporazum. Ma pitam vas to, gospodine Bosiću, zbog toga što ste vi svjesni i znači te dileme koja postoji u javnosti, koja vam je kao pitanje postavljena više puta do sada. Može li Srpska demokratska stranka da djeluje na dva kolosijeka?
znači na jednom kolosijeku koji se zove Zajedničke institucije Bosne i Hercegovine, gdje je u koaliciji sa SNSD-om, a drugi kolosijek koji se zove Republika Srpska, gdje Srpska demokratska stranka se želi i nastoji da profiliše kao isključivo opoziciona stranka. Vidite, to je, ja znam da ste vi politički dovoljno obrazovani i da je vama to jasno. Da su to neki nazivali čak i tvrđenjem pazara. Vidite, to su sve pretpostavljam da to ne čujete prvi put od mene. Pokušaj onih koji su se takvom situacijom naše politički ugroženi. Znači, vidite, ko je protiv ovakvog zajedničkog nastupa u Sarajevu? Protiv javno su bili SDP i SDA. Oni su rekli javno, napravit ćemo dogovor, može sa SNSD-om, može sa SDS-om, ali ne može zajedno. Znači, oni misle da je ova politička situacija i jeste njima veći problem. S druge strane, ko u Republici Srpskoj priča da protiv ovog jedinstvenog nastupa u zajedničkim institucijama u Sarajevu? Pa one stranke koje smatraju da su na taj način izgubile politički teren, koje se boje da bi nekim drugim odnosima SNSD-a i SDA-a praktično nestale, odnosno prestao bi da postoji razlog za njihovo postojanje. I čitava ta priča je evidentno spinovana i od nekih ljudi koji ne razumiju ovu situaciju. Ja sam ubijeđen, bar po onom što sam išao po terenu, da bar članovi Srpske demokratske stranke, a apsolutno sam ubijeđen da je i najveći broj građana Republike Srpske ne samo razumije o čemu se radi, nego i pozdravlja jedinstven nastup u Sarajevu. I on nije vezan samo za SDS i SNSD. Taj sporazum bi trebao da bude osnova svih budućih nastupa iz Republike Srpske u Sarajevu. To znači, drugi put, nekada, ne moraju SDS i SNSD biti te stranke koje će predstavljati Republiku Srpsku, ali se očekuje da ti koji budu predstavljali Republiku Srpsku nastupe jedinstveno jer je to u interesu Republike Srpske. I ja mislim da je to jednostavan koncept, da je to logično objašnjenje i razumijem zašto se stalno vraća dilema da li je to moguće. Pa moguće. Gledajte Narodnu skupštinu Republike Srpske i vidjet ćete kako nastupa Srpska demokratska stranka kao opoziciona stranka tamo. Ja nisam čuo nikoga da to demantuje ili da može da demantuje. Znači, postoji kod određenog broja manjih političkih stranaka strah da dođe do nekog dogovora u kojima bi njima bio zatvoren politički prostor i ona otprilike pokušavaju da šire tu famu s jedne strane, a moram da kažem da zaista postoji od strane SNSD-a, bar sam ja primijetio u nekoliko nastupa da se ta priča podgrijava, vjerovatno. Pa dobro, evo konkretno da vas pitam, koliko ima istine u tome da je recimo SNSD vama ponudio da uđete u izvršnu vlast na nivou Republike Srpske, da bi recimo to moglo da se desi i poslije Nove godine? Znači, to su špekulacije koje nemaju veze sa realnošću i nemaju nikakvu osnovu u stvarnim događajima. Te špekulacije su intenzivirane prije susreta ove dvije stranke na Jahorini. Sve moguće teorije zavjere sam pročitao tu oko toga šta će biti dogovoreno, o čemu se radi, a sastanak je bio isključivo u svrhu pripreme za sljedeći nastup na pregovorima i u svrhu analize kuda ide taj zajednički nastup i kako ojačati poziciju Republike Srpske tamo. Znači, mi niti smo razgovarali o bilo kakvoj koaliciji na nivou Republike Srpske, jer dajte da vam objasnim jednostavno. Znači, SNSD ima većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske. On tu većinu čak i bez ovih koalicijonih partnera može da obezbijedi. To je valjda jasno. Raznim drugim metodama i Srpska demokratska stranka SNSD-u ne treba tamo. Srpska demokratska stranka bi ušla u takav aranžman samo u slučaju da postoji opasnost po Republiku Srpsku. SNSD tvrdi da Republika Srpska napreduje, da ide u dobrom pravcu, da smo najbolji u regionu, da nismo zaduženi, da su svi sretni i nema nikakvih
političkih uslova da se pravi takozvana velika koalicija na nivou Republike Srpske. Treća stvar, čitava ta situacija je podgrijala i priče o lokalnim izborima. Da, hajde da vas konkretno i to pitam kad ste već otvorili tu temu. Ja sam mislila da nešto kasnije da vas pitam. Da li je tačno, evo, spomenuli ste sastanak na Jahorini, da li je tačno to što se moglo u kuloarima čuti, da vam je SNSD ponudio da se dogovorite praktično o hajde da kažem, mogu li tako da nazovem, o podijeli pojedinih opština, pa da je ponuđeno, evo vi iz SDS-a, dajemo vam Bijeljinu, dajemo vam Doboj, dajemo vam Istočno Sarajevo. Znači, nije tačno. Ja sam čula za ta 3 grada, možda ih je bilo još. Nije tačno. To je apsolutna neistina, jer jednostavno o tome nismo pričali i to nije bila tema uopšte razgovora. Vidim da u posljednje vrijeme, recimo u dnevnoj štampi u Republici Srpskoj izlaze razne teorije po tom osnovu. Prvo je neprirodno da više od godinu dana prije lokalnih izbora takav zamajac dobije priča o mogućim koalicijama. To se uvijek dešavalo tamo negdje u, ne znam, aprilu ili maju mjesecu. Ovaj put je ova situacija podgrijala razni spektar priča i dovela do panike pojedine stranke da će, sad se vraćam ponovo na istu temu, da će u nekom dogovoru SDS-a i SNSD-a praktično izgubiti uopšte politički prostor. To znači da bi taj dogovor pokrio čitav politički spektar i niko od njih ne bi imao nikakvu šansu. Znači, nije bilo nikakvih dogovora, niti Srpska demokratska stranka u ovom trenutku razmišlja da priča sa bilo kime oko lokalnih izbora. Čak ni sa predstavnicima ostalih opozicionih stranaka. Pomenuli ste dnevnu štampu, zbog toga vas to pitam. Evo, danas u jednom dnevnom listu mogli da pročitamo naslov SDS neće sa DP-om i PDP-om. Pa vidite, znači, uopšte naš stav na glavnom odboru, posljednje, prije nekoliko dana, je bio da stranka hitno u roku od mjesec dana uđe u analizu stanja i da opštinski odbori uđu u analizu stanja i moguće preferencije i moguće rezultate lokalnih izbora za godinu dana, da se to sa nivoa stranke generalno sve sabere, analizira i da se kada se dobiju relevantni podaci, što istraživanjima, što mišljenjima, što procjenama unutar stranke, da se onda tek iduće godine uđe u analizu na koji način Srpska demokratska stranka treba da uđe u lokalne izbore. Znači, čuo sam razne pozive preko medija, znači, na moje iznenađenje, recimo od PDP-a, da nas pozivaju preko medija na razgovore oko koalicije o lokalnim izborima. To je politikanstvo. Znači, to je ono o čemu smo pričali ja i vi povodom naše inicijative za formiranje savjeta ministara. Ja kad želim nešto da uradim, ja to neću objaviti prvo u medijima, nego ću prvo obaviti razgovor sa onim ko je partner u tome. Prema tome, mi nemamo namjeru ni s kim, znači ni iz opozicije, ni iz pozicije, dok ne snimimo stanje na terenu da razgovaramo oko lokalnih izbora, jer je ovo vještački nametnuta situacija koja je dovela do panike kod pojedinih stranaka. Ja ne govorim samo na strani opozicije, nego na strani pozicije. Znate, imate u istoj situaciji bi se našli i DNS i socijalisti i ja razumijem njihovu reakciju, ali ona, moram vam reći, bez osnova. I kako god okrenem, neću uspjeti večeras da otvorim taj papir, ali mi ostaje pitanje, hoće li gospodine Bosiću o tom papiru, ne ja, nego cjelokupna javnost, za nekoliko godina čitati na nekom novom Wikileaksu? Ne, o ovom papiru ne. Evo sad moram reći da su, znači, predstavnici ambasada najvećih zemalja ovdje već pokušali da dođu do informacije. Javili su me, recimo, ja nisam bio na današnjem zasjedanju parlamenta Bosne i Hercegovine. Skupštine BiH, da? Ali su mi poslanici javili da su razni predstavnici uticajnih ambasada tražili s njima razgovore, razgovarali i pokušali isto kao i vi da dođu do nekog podatka koji nisu mogli dobiti jer jednostavno veoma mali broj ljudi uopšte zna o čemu se radi. I tako da nećete moći o ovome da čitate na Wikileaksu.
Znači, nijedna ambasada, niti bilo koji iz međunarodne zajednice nije konsultovan oko ovoga. Jeste intrigantna situacija da sam ja najavio to upravo posle sastanka sa Inckom i njegovim zamjenikom u Banja Luci prije par dana, ali ona jednostavno nema nikakve veze sa tim sastankom i nije, znači, niti OHR, niti bilo koji iz međunarodne zajednice zna bilo što ovdje. A kako komentarišete? I mislim da je to ključ da se uopšte dođe do uspjeha, da međunarodna zajednica bude izmaknuta iz toga i mislim da se to pokazalo kao ispravan stav upravo prilikom formiranja rukovodstva parlamenta, gdje također nisu imali pojma o čemu se radi. A kako onda komentarišete ove silne depeše koje smo mogli da čitamo posredstvom Wikileaksa? Ja sam čitao... U kojima smo mogli da saznamo kako su neki političari panjkali jedni druge, tračali jedni druge, narodu pričali priču o referendumu, međunarodne zvaničnike ubjeđivali kako referenduma neće biti, narodu pričali priču o Kosovu, međunarodne zvaničnike govorili kako je Kosovo završena priča i slično. Znači, ja sam prije nego što je u štampi počela da izlazi serija tih telegrama, ja sam imao priliku da pogledam na jednom od sajtova, jer oni mijenjaju lokaciju pošto ih ganjaju ovi, pretpostavljam, američki oficijalne službe. I bio sam na sajtu koji je imao pretraživač. Znači, ukucate neko ime i on vam izbaci sve depeše u kom se to ime nalazi. I bilo mi koliko interesantno... ima Mladena Bosića u tim depešama? Pa nema puno. Vidite, to je znači uglavnom 2006. 2007. Znači možda 15-ak nekih depeša i to je uglavnom vezano za unutrašnju situaciju u SDS-u, onaj period lomova. I bilo mi je interesantno i čitav dan sam proveo jednu nedelju, umjesto da se odmaram, zaintrigiralo me i čitao sam to. Vi ste političar, nemate pravo na odmor. Ko kaže, molim vas, ja sam... Hajte, molim vas, kako pravo na odmor, vi ste predstavnik naroda, morate da mislite o našem dobru. To je demagoška postavka, vjerujem da ima političara koji će tako tvrditi, ali ja tvrdim da su oni demagozi. U svim tim dokumentima nisam našao ništa što nisam znao. Ja nisam znao ko je šta pričao, ali sam znao da... Vi ste bili akter tih događaja pa ste znali, a zamislite ljudi koji nisu bili akteri događaja. Znači, pa svako ko se bavi politikom je mogao da pretpostavi da Dodik u to vrijeme kada je izbore dobijao na priči o referendumu, ima neki deal, odnosno ima neku prečutnu saglasnost od međunarodne zajednice jer nisu reagovali uopšte na to. Pa Srpska demokratska stranka zna kako međunarodna zajednica reaguje kad pređe neku crvenu liniju, pa i kad se primakne crvenoj liniji, a u slučaju priče o referendumu praktično su prečutno prešli ili blago kritikovali čitavu situaciju i mi smo znali da oni imaju garancije da uopšte ta vlast neće ići u tom smjeru i to se pokazalo kao tačno. Meni je najinteresantnije od svega onoga u par drugih telegrama koje na moje iznenađenje niko nije objavio. A ja ne bi to sad ovdje pričao. Opet nećete ništa. Radi se o Srpskoj demokratskoj stranci i pričama oko Srpske demokratske stranke, procjenama oko Srpske... Vi ste objavili jedan telegram, ali mislim da on nije uopšte interesantan i relevantan. Vidim da ima i neka moja izjava njima, ali to je izjava koju sam ja i javno ponavljao. Znači, u tom periodu moj cilj je bio demokratizacija Srpske demokratske stranke. Ja sam to uradio. Tako da u tom telegramu nema ništa, ali ima u nekim drugim vrlo interesantnim. Znači ima procjena pojedinih političara koji su i sad aktivni, zašto će izgubiti oni i Srpska demokratska stranka izbore i to je tačna procjena. Ja tvrdim da je to, da je to tačna procjena, a vi pokušajte naći taj telegram. Ako ga nađete, možda vam pomogu. Dobro, što možda? Dobro, možda. Razmišljati o to. Hvala vam za ovaj dio razgovora. Hajde da vidimo reklame pa da damo mogućnosti gledalcima da vas pitaju. Možda ćete biti blagonakloniji prema njima i njihovim pitanjima. EPP. Jednostavno, snažno, moćno.
Emisija Puls, poštovani gledalci, naš je vaš gost, Mladen Bosić, predsjednik Srpske demokratske stranke. Vrijeme je da damo prednost vama i vašim pitanjima, pa da čujemo prvi telefonski poziv iz Banja Luke. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite, gospodine Ranko. Halo, dobroveče, pozdravljam vas i vašeg gosta u studiju. Imao bi ovako par pitanja gospodina. Hajde samo kratko, molim vas. Zakon o oružanim snagama BiH. Dokle ćemo mi čekati recimo primjenu toga zakona i hoće li SDS podržati u parlamentarnoj skupštini to povećanjem budžeta za te otpuštene vojnike za penzionisanje? Da mi odgovori konkretno gospodin. Dobro, odgovorit ću vam konkretno. Drugo pitanje. Pa recimo ove kolege naše već dobijaju rješenja recimo u federaciji. Mislite na kolege u oružanim snagama BiH? U Republici Srpskoj još ništa. Hvala vam što ste nas pozvali. Bio telefonski poziv iz Banja Luke. Ja bih samo kolege iz režije zamolila, ukoliko mogu, da nam malo pojačaju ton u studiju, jer jako loše čujemo gledaoce koji postavljaju pitanje. Hvala vam lijepo. Pa, kompleksno je pitanje. Znači, mi bi s jedne strane je budžet Bosne i Hercegovine proširen zbog tog zakona, a s druge strane mi tvrdimo da u ovakvoj krizi ne može doći do većeg budžeta Bosne i Hercegovine nego što je bio u prethodnim godinama. Opravdanje da je to potrebno između ostalog i zbog financiranja ovog smanjenja oružanih snaga, odnosno slanja ljudi u penziju, je problematično jer se radi o značajnom broju ljudi koji će ostati praktično bez posla. I mi smo tražili da se ta obaveza, koja jeste zakonska, uklopi nekako u budžet i mi bi glasali za takvo rješenje problema. S tim da postoji, znači, sa druge strane dilema oko tog zakona, gdje veoma mladi ljudi praktično dolaze do situacije da idu u penziju, gdje to nije logično da čovjek od 35-40 godina ide u penziju i da ga društvo kroz takav način finansira sljedećih 40 godina, ali je to propust koji je neko napravio prilikom usvajanja tog zakona. Znam da je veoma kompleksan, ima i za i protiv čitava situacija i uopšte nije jednostavan problem. Telefonski poziv iz Foče. Halo, dobroveče. Dobra večer. Izvolite, u programu ste. Zove Rade iz Foče. Izvolite. Pozdravljam vas i vašega gosta. Imam nekoliko pitanja postavim gospodinu Bosiću, pa ako mi ne odgovori, ali da mu postavim, molim vas, nemojte prekidati. Pa morat ću vas prekinuti, možete samo 2 pitanja i hajde. Pa ne mogu, dobro. Pa, ajde, počemo. Izvolite. Gospodine Bosiću, da li ćete sebe smatrati odgovornim? Snosite odgovornost za propast privrede kako predviđaju ekonomisti, eksperti, s obzirom da već 2 godine participirate u vlasti. Kada se, drugo pitanje, kada se povukli neki potez radikala za dobrobit naroda, kako ističe da je u Skupštini za kriminal, korupciju, sve to, protiv vlasti? Hvala vam što ste nas pozvali. Gospodine Bosiću, da li ćete se dakle smatrati odgovornim, da li se smatrate odgovornim za stanje u kojem se privreda našla? Znači, gledalac je ustvrdio da smo mi 2 godine u vlasti, mi nismo u vlasti. Znači, čak ni na nivou Bosne i Hercegovine vlast je stara, u kojoj nije Srpska demokratska stranka. Srpska demokratska stranka već 5 godina nije u vlasti u Republici Srpskoj. Prema tome, mi se možemo smatrati odgovornim kao neka opoziciona stranka, što možda nije uspjela da promijeni situaciju, odnosno da ubijedi glasače da glasaju za ono što je ona nudila, ali za poteze koji su vučeni u proteklom periodu odgovorna je vlast, odgovorna je prije svega SNSD i stranke koje su uz njega. Drugo pitanje, kad ćemo povući neki radikalan potez? Pa evo, ja mislim da je ovaj prijedlog zaokreta prioriteta uopšte u politici nešto što
je na neki način radikalan politički potez. Ne vidim da su ljudi očekivali od nas da krenemo to, a mislim da su dobro prihvatili. Radikalan politički potez smo predložili recimo oko zakona o porijeklu imovine. Predložili smo stvarni obračun sa korupcijom kroz odredbe tog zakona, ali taj zakon ne možemo mi usvojiti, taj zakon je odbila skupštinska većina, pa su onda predložili neki svoj zakon koji praktično nema nikakav efekat na samu oblast korupcije. Znači, mi ne možemo ni povući nikakav radikalan potez jer nismo na vlasti. Očigledno da gledalac nije upoznat dovoljno sa tim međusobnim političkim odnosima. Da, malo čas kad ste pomenuli kao opozicijona stranka nismo uspjeli da ubedimo glasače. Pripremajući se za ovu emisiju pročitala sam i podsjetila se na onaj vaš predizborni program, ili ga možemo tako nazvati, onih 5 politika. Zašto one nisu naše put do glasača? Pa vidite, mislim da to nije bilo do programa i do Srpske demokratske stranke, to je bilo do opšteg političkog rasporeda koji je nastao još 2006. godine. To znači, 2006. godina je u stvari godina političkog zemljotresa u Republici Srpskoj i posljedice tog zemljotresa po raznim osnovama se praktično osjećaju i danas diktiraju političku scenu. Ja tek sad osjećam lagani pomak u svijesti birača. Imate, evo kad ste spomenuli Wikileaks, imate u jednoj depeši koju ja mislim da ste i vi objavili, gdje to oni kao gledalci sa strane objašnjavaju da još uvijek drži čarolija koju je prosuo SNSD ili Milorad Dodik u nekom periodu tada, spominjući referendum, obećavajući ne znam šta je bilo. Smatram da je ovo vrijeme trežnjenja, jer posle svakog pijanstva dođe i trežnjenje. Nažalost, ovo je mamurluk težak i što prije dođe do ravnoteže političkih snaga unutar Republike Srpske, što prije dođu ljudi koji će ponuditi nešto drugo, bolje za sve, pa čak i za one koji su trenutno na vlasti. Imamo telefonski poziv iz Kozarske Dubice. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite, u programu ste. Htio sam postaviti 2 pitanja gospodinu. Nešto je rekao pre kao da nije bilo te partije, ne bi bilo ovog naroda na ovim prostorima. Da, ja se slažem za to. Ja sam bio u to vreme u dijaspori. Želim bi postaviti gospodinu Bosiću pitanje. Kad je bio kod toga čoveka koji je to osnovao, tu partiju? Ja sam bio kod njega već, ajde rećemo mi, iz dijaspore, ja sam bio lično 3 puta kod njega. A ne znam da li je taj gospodin bio i kako tu. A zašto su onda pokvarili tu partiju toliko da su ovo sad što se dešavalo pre ovih stvarčica koje su sad predavali tamo ovim Bosancima, takozvanim, šta ja znam koji su to ljudi, nemam pojma. Što su predavali ti ovlasti te iz Republike Srpske, što je taj čovjek koji sad bude tamo, za koga mi angažujemo se, radimo, doprinosimo za njega. Hvala vam što ste nas pozvali za vašu informaciju. U Bosni i Hercegovini žive 3 konstitutivna naroda, Bošnjaci, Hrvati i Srbi, Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Hrvati, Bošnjaci, Srbi, kako god hoćete. Gospodine Bosiću, želite ovo da komentarišete? Pa ne znam, pretpostavljam da misli na gospodina Karadžića. Ako sam dobro razumio njegovo izlaganje, znači to je dobro ako su 3 puta bili, ako je bio 3 puta kod njega u posjeti. Da li ste vi napustili tu
Da li je današnja Srpska demokratska stranka napustila tu osnovnu ideju Pa vidite, SDS-a na kojima je nastala? osnovna ideja SDS-a je ono što sam vam rekao u početku. Mislim da je krivo interpretirao ovaj gledalac šta sam ja rekao. Znači, mi nismo napustili. Znači, i dalje je nacionalni interes Srba na ovim područjima osnovni zadatak Srpske demokratske stranke. Ja sam objasnio sad, ali se vremena mijenjaju, prioriteti se mijenjaju. Da završimo kovu. Znači, ja ću vas podsjetiti da sam ja bio u zatvoru kada je uhapšen u Beogradu gospodin Karadžić. Evo, mogu vam reći da smo i tražili da ga posjetimo kao delegacija iz Republike Srpske svojevremeno i da nismo dobili dozvolu Haškog tribunala, odnosno da smo odbijeni od strane holandske vlade u tom periodu. Prema tome, to su stvari koje zahtijevaju dublje objašnjenje, ali da odnos prije svega države prema tim pitanjima nije ni blizu onoga što bi bilo pošteno i korektno. Priča koja se podigla kada je uhapšen general Mladić o pomoćima, o fondovima je jednostavno bio prazan balon koji je trebao tog trenutka da ublaži čitavu situaciju. I evo ja vam sad mogu reći da u Republici Srpskoj niko od zvaničnih vlasti ne želi uopšte da se bavi na bilo kakav način tim problemima i da i Karadžić koji na neki način brani istorijske činjenice iz tog perioda nema nikakvu pomoć od institucija Republike Srpske ni u pripremi odbrane niti na bilo koji drugi način. Imamo telefonski poziv iz Tuzle. Halo, dobro večer. Suzana, vama i vašem gostu ovdje. Izvolite, gospodine. Želim da vas pozdravim kao prvo da vam zahvalim. Drago mi je, vidim, radili ste lijepo studio, dovodite lijepe goste. Odnosno, drago mi je što mogu da pitam gospodina Bosića. Vi kažete, gospodine Bosiću, da zajednički sa Dodikom blokirate rad predsjedništva Bosne i Hercegovine. Da li vi znate da tim svojim gestom blokirate kompletan život svih naroda u Bosni i Hercegovini, znači i Srba, i Hrvata, i muslimana, tako da mi ne krećemo se prema Evropskoj uniji, nemamo nikakve mogućnosti, nema novih zapošljavanja, ja sam 22 godine na birovu i ne vidim nikakvu mogućnost, ili vi na tim sastancima tako jednostavno pravite te nesporne neke činjenice, a tamo se dogovarate sa tim našim političarima, mi ćemo ovako nastaviti, nećemo naći zajedničko da bi mi i dalje bili u vlasti, razumijete, da to nećemo možda čitati na Wikilisu, mi ćemo ovako da ratujemo, da se pregonimo pred televizijom, a zajednički ponovo sarađujete, a dok narod ispašta ovako kako da izrazim se i vaškuke, to mislim žalostno i za srpski i za bošnjački narod, ja ovdje u Bosni Tuzli. Vjerujte da nema nikakve mogućnosti za život. Dokle god se ta vlast ne formira, dok ne idemo jednim kretanjem... Dobro, mislim da smo vas razumjeli. Hvala vam što ste nas pozvali. Ulazimo u sami finiš emisije, pa da ipak damo mogućnost još nekom gledalcu da se javi. Gospodine Bosiću, kako komentarišete telefonski poziv? Pa vidite, kaže da blokiramo rad predsjedništva Bosne i Hercegovine. Što apsolutno nema nikakve veze. Znači, ja naprotiv, ja sam čitavu emisiju objašnjavao da smo spremni da pokušamo da deblokiramo tu krizu i formiramo savjet ministara. Znači, gledalac ili nije gledao ili ga ne zanima ono o čemu smo pričali. Kako komentarišete ovaj drugi dio pitanja kada on kaže da smo mi praktično svi građani Bosne i Hercegovine, bez obzira na to u kom entitetu živimo, postali taoci te neke situacije u kojoj Bosna i Hercegovina ne može dalje? Pa vidite, ja i pokušavam da objasnim da je to motiv, ta činjenica je motiv ovakvog našeg političkog stava. Da je potrebno riješiti tu krizu i da je potrebno okrenuti se stvarnim problemima, životnim problemima građana. Znači, neki dan je Sorensen, novi visoki predstavnik Evropske unije, obilazio političare i u Banja Luci. Jeste, i s vama se sastao na radnom ručku, što je ovako u novinarskim krugovima protumačeno, neprotumačeno, izazvalo iznenađenje. Zašto se za Boga on sa Bosićem sastao na ručku? Šta su to njih dvojica domuđavali, hajde da kažem? Da, čuo sam da je to izazvalo razne komentare, pa čak i analize zašto je to tako, ali da bi
dobili odgovor na to, morat ćete zatražiti... Pitati gospodina Sarasa. Pitati gospodina Sarasa, ali mogu da utvrdim da je bio prijatan ručak i da sam saznao neke činjenice i da sam prenio naše gledište. I zbog toga sam htio u stvari da vam ispričam. Recimo, mi tvrdimo da nije prioritet pristupanja Evropskoj uniji. Znači, ja sam to rekao, šta nam je prioritet, gospodine Bosić? Nije prioritet, pa prioritet je sređivanje ovog društva da se može živjeti u njemu. Pa vi mislite da će... Činjenica ovakve kakve smo, neće nas niko ni primiti u Evropsku uniju. Mi moramo srediti društvo zbog sebe, a ne zbog Evropske unije. Zbog naših uslova života. Mi moramo napraviti pravnu državu ne zbog Evropske unije, nego zbog toga što mi živimo ovdje. I nije Evropska unija sveti gral. Nije Evropska unija nešto što će riješiti probleme ovdje. Imate, ne znam koliko ste upoznati, kako ljudi žive u Rumuniji i u Bugarskoj i dan danas. Kolike su im plate. Znači, nije Evropska unija rješenje za sve probleme. Rješenje je politička volja unutar... Nije, ali postoje nešto što se zove psihološki moment, gospodine Bosić. Evo recimo konkretno kada je riječ, pretpostavljam, u diplomatiji ste jako dugo, upoznati ste sa svim pitanjima. I sigurno vam nije promakla informacija da Evropska komisija razmatra čak i mogućnost ukidanja viza građanima Bosne i Hercegovine. Pa i to je neka vrsta psihološkog pritiska na građane Bosne i Hercegovine. Jasno. I mi živimo u psihološkom pritisku već 20 i nešto godina. Jer živimo u nesretnim okolnostima. A ko je odgovoran za taj psihološki pritisak? Da li vi političari? A znate li zašto bi eventualno Evropska komisija razmatrala ukidanja viza? Zato što se povećao broj ljudi koji trbuhom za hljebom traže azil i idu u zemlje zapadne Evrope pokušavajući da odu u neki bolji životni prostor. I to je razlog zašto mi moramo ovdje napraviti, otvoriti perspektivu. Prema tome, ukoliko se zahtjevi Evropske unije za reformama poklapaju sa ovim interesima da imamo bolje i uređenije društvo, utoliko smo mi spremni da ih objeručke podržimo. Ali nešto što će biti za 10, 15 ili nikada, 10-15 godina ili nikada, pa evo sad imate inicijativu od vladajućih konzervativaca u Britaniji da pokrenu referendum za izdvajanje iz Evropske unije, Velike Britanije. Znači, unutar vladajuće stranke se vodi priča, inicijativa o izlasku iz Evropske unije. Hoće li postojati Evropska unija za 10 ili 15 godina kad je nama već rečeno da ćemo tek tad doći na red? To je nešto što mi ne znamo. I zato to ne može biti jedini cilj postojanja, bavljenja politikom i života ovdje. Znači, cilj mora biti sređivanje ovdje stanja. Samo da čujemo još jednog gledalca, ukoliko se slažete, naravno. Halo, dobro večer. Dobro večer. Telefonski poziv iz Banja Luke, izvolite. Pozdrav za vas, Suzana, jako lijepo izgledati kao uvijek i pozdrav za gospodina Bosića. Evo jedno pitanje za gospodina Bosića, prije pitanja samo da pozdravimo ovaj sporazum između SRSD-a i SDS-a. To je jako korisno za nas, Srbi u Republici Srpskoj, što SRSD i SDS zajedno nastupaju brani. Žalosno je što to nije i PDP javno ne podržava, ali neka nastave SDS i SRSD, mislim da je više niko i ne treba u odbrani Republike Srpske. A pitanje za gospodina Bosića, da li predsjednik Republike Milorad Dodik upoznao ga sa razgovorom sa gospodina Inskog koji su imali za zatvorenim vrata u Banja Luci? I šta se skriva iza toga papira što SDS nudi u Brčkome? Da li će li koalicija SRSD-a i SDS-a poslije Brčkoga, je li i dalje ostaju u tome? Jer SRSD tvrdi da bez savjeta ministara može nastaviti Bosna, a kako SDS kaže da mora ipak doći do tog savjeta ministara. Hvala što ste nas pozvali. Sad možda će gospodin Bosić odgovoriti našem gledalci iz Banja Luke ono što meni nije. Znači, prvo pitanje je bilo šta je razgovarano sa Inskom. Jeste. Znači, sa Inskom... Bilo je ta pohvala saradnje SNSD-a, SDS-a i gledalac je konstatovao da bi bilo dobro da je PDP učestvuje u tome. Ukoliko ja ne griješim, poslanik PDP je u vašem klubu, je li tako? Znači da zajedno sa vama, je li tako? Znači, PDP, odnosno Mladen Ivanić, je odlučio da se proglasi opozicijom i na nivou Republike Srpske.
I to je njegova, mislim, politička odluka, odnosno politička odluka PDP-a. Mi smo se dogovorili sa poslanicom PDP-a, jer imaju jednog poslanika, gospođa Spremo, da bude u klubu Srpske demokratske stranke. Mi imamo odličnu saradnju, praktično ona je dio kluba, znači naš klub broji 5 članova. Međutim, taj naš dogovor ne znači i iste stavove, isto glasanje i bilo je par puta kada je upravo zbog zahtjeva za drugačijim stavom gospođa Spremo bi morala glasati drugačije, što je, moram priznati, naišlo na nerazumijevanje ne poslanika, ne okruženja, nego i koliko je meni poznato nekih ljudi iz te stranke. Prema tome, mi smatramo da bi trebao i PDP da izvanično bude uključen. DNS je također, ima jednog poslanika i u našem gospodina Kunića koji je u klubu zajedno sa SNSD-om. Bez obzira što bez ta 2 glasa ima 12 poslanika koji mogu komotno raditi, smatram da je to osnova principa zajedničkog nastupa svih poslanika iz Republike Srpske. Ja se nadam da će gospodin Ivanić u nekom trenutku i promijeniti svoju odluku, jer mislim da je ostavljanje gospođe Spremo izvan tog sistema loša politička odluka, ali to je njihova stvar i to bi oni trebali, znači što se mene tiče, imaju otvorna vrata za to. A pitali ste za Incka? Za gospodina Incka, ovo što je naš gledalac pitao, da li vam je poznato šta se tu razgovaralo iz zatvorenih vrata i slično? Pa meni je, pošto je bio kod nas u SDS-u posle razgovora sa predsjednikom Republike, on je nama otprilike ispričao šta je tu, nema ništa specifično, ništa intrigantno. Pretpostavljam da javnost uvijek misli da ima nešto značajno iza toga. Mi, kada je došao kod nas, mi smo čuli stavove koji su uvijek isti. Jedino što je možda interesantno je njegova izjava posle sastanka sa predsjednikom Republike da Republika Srpska nije ugrožena i da ako treba i on će ju obraniti, što je vjerovatno pokušaj slanja poruke da nemaju namjeru da ugrožavaju dejtonski status Republike Srpske, što je uostalom i naša našem gledalcu iz Banja Luke da kažete makar neke od detalja prijedloga. Ja se izvinjavam gledalcu iz Banja Luke što nisam u mogućnosti da o tome pričam. Meni se niste izvinjali. Vama ću se izviniti posle emisije. I ostavite mi papir. A ja ću ga progutati. Papir ne izlazi iz mog čepa. Do ponedeljka. I niko živ neće znati što u njom piše, progutam. I gledalac vas se to pitao, da ja završim emisiju tim pitanjem. Rekli ste, gospodine Bosić, posle sastanka u Sarajevu, da ne vidite razlog daljeg učešća ukoliko sastanak u Brčkom ne urodi plodom, ne vidite razlog daljeg učešća u cijeloj ovoj priči, a i gledalac je to pitao ukoliko i taj vaš prijedlog ne prođe, ukoliko se nakon toga ništa ne desi, da li namjeravate da se povučete iz svega ovoga? Znači, ukoliko bude evidentno da nema volje političke da se napravi dogovor, da se napravi kompromis, da se razriješi ta politička kriza koja je uslov i razrješenja drugih kriza unutar Bosne i Hercegovine, znači i ekonomske. Znate da su sredstva blokirana i bit će blokirana. Predpristupnih fondova. Pa ne samo one, nego evo i čak i ovi krediti koji su bili planirani od strane MMF-a na neki način zbog neformiranja savjeta ministara nisu aktivni. Znači, ukoliko bude evidentno da nema prostora za dogovor, mi ne mislimo više učestvovati u predstavi pokušaja traženja rješenja, znajući unaprijed do rješenja nećemo doći. I ja ću obavijestiti stranačke organe oko toka stvari i stranka će donijeti svoje odluke, a moj prijedlog će biti da se na takav način ne bavimo politikom i ne učestvujemo u to. I evo za sam kraj, pozdravljaju vas studenti iz Istočnog Sarajeva koji kažu veliki pozdrav za pravog političara Republike Srpske.
Dva pitanja koja bih mogla da svedem pod jedno. Gospodine Bosiću, šta vas je navelo da se od ljutog protivnika SNSD-a pretvorite u stranku koja u stvari daje vjetar u leđa toj stranci i gledalac iz Loznice istovremeno kaže podrška gospodinu Bosiću i SDS-u, ali jedna primjedba, ne bi trebalo da radite sve ono što vam kažu iz SNSD-a, ipak, kaže naš gledalac, po meni vi ste budućnost Republike Srpske. Moguće je da se stvara takva slika da mi u stvari pratimo SNSD, a situacija uopšte nije takva. Hoćete reći da oni prate vas? Ne. Kada smo, ovo je stvar sporazuma i dogovora, znači kada smo ušli uopšte u razgovore oko mogućnosti pravljenja sporazuma o zajedničkom nastupu, mi smo dali prijedlog političkog koncepta od strane Srpske demokratske stranke. Sve naše odredbe koje su za nas bile važne, počevši od obaveze sprovođenja referenduma oko ulaska do ostalih odredbi su odredbe iz političkog programa i stavovi Srpske demokratske stranke. I ja ne mogu reći da mi bilo koga pratimo. Mi ne mislimo da treba da bilo koga pratimo. Imamo razlika između SDS-a i SNSD-a i u budućnosti ne mislimo da vodimo politiku po bilo čijem nalogu osim po interesima Republike Srpske i programu Srpske demokratske stranke. Probijemo termine. U svakom slučaju, hvala što ste bili gost prve emisije iz ovog 8. sezone emitovanja serijala Puls. Hvala vam. I nadam se da ćemo u ponedjeljak biti u prilici da nešto više saznamo i da o tome razgovaramo možda u nekim drugim emisijama. U svakom slučaju, hvala vam mnogo. Poštovani gledalci, bila je ovo emisija Puls. Hvala vam za pažnju. Naš i vaš gost bio je predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić. Naredna emisija za 7 dana. Do tada prijatno i budite uz program BNTV.